adik tlat lo Miss Princess yan karin milaw mo. Ingin siya ka. Mind reading niya kati masak na mipuy ma kati masak ber niya in angay tura ka ngay anisin le. inang tlat lo Shorter lang inayam. Chance min pek le te chuan next round na chuan in I trying ko rin but say tong. Yehudi kan pilte Mastea. Har velu tu como mind reading.